phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ke uNkulunkulu muhle namanje ntambama osihlanganisayo, ngithobeke ngibingelele kubafundisi bonke senizonihlanganisa ngithi ngokwenkundla zenu, abazalwane bonke ibandla likaNkulunkulu ngokukhethekile ngibingelela ubaba umfundisi uSibiya okhona phakathi kwethu. Ngiyabonga kakhulu baba, ngahlonipheka ngokukhona bakho. Ngiyazi indoda exakekile njengoba usho ukuthi singaphatheka masibona usuphuma, ukukhona bakho nje kuyisibusiso kakhulu kuthina, siyabonga. Njengoba usushilo ke baba, sisuka kude khona, kude kakhulu. Uma uhlehla nje uya kuma-70s, ayisisuka kude kakhulu, kodwa ke asiziyeke indalo. Kodwa nokho-ke indoda le ngihlonipha kakhulu enesibindi. uNkulunkulu uyiqinisile njengoba besikhuluma enkonzweni yokuqala ukuthi ukukholwa uNkulunkulu asiphe khona kulingana. Usilinga futhi ngangokukholwa kwethu, ngoba azi ukuthi ngeke asilinge kungaphezulu kwamandla ethu. Ubaba uSibiya le ndaba ayithintayo ngonyaka odlule, ehanjelwa amadodana amabili elandelana, ayikho into ebuhlungu njengaleyo, kodwa ngayibona indoda iqinile, yikho ngithi inesibindi iqinile. And amagwala awangena ezulwini. Uma ufunda izwi lenkosi ikubeka licade ukuthi amagwala awangena ezulwini, and kuqalwa ngawo lapha kwisambulo ukuthi amagwala awangena ezulwini. Ngithi usambulo 21 verse 8, bese bebalwa ke nje ke bonke. Ngayibuka le ndoda ngathi ya uNkulunkulu uyithembile, wazile ukuthi mayekwenza kuye lokho uzomupha amandla futhi ukuthi anqobe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angiseze ukuthitha isikhathi, sichazile izinto bekufanele zichazwe ekuqaleni. Ngizoya ke ezwini lethu losuku lanamhlanje, siqhubeke nalo abaseKorinte besibili chapter 4, abaseKorinte besibili chapter 4. Ngoba ngathi kuyasetshenzwa lapha, ngizame ngibike awu abekho nabantu ekhaya sekuhlezi umnikelo wenkonzo yokuqala, awususa umnikelo bazalwane uyobeka nike namene elihle likaJesu ophilayo. uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka nangalesi sikhathi, sibonga Nkosi ukukhona bakho, ngoba ngaphandle kwakho asilutho. Silingisa uMose Nkosi wathi uma ungekho phakathi kwethu ngeke sihambe. Nathi sisho njalo Nkosi ukuthi uma ungekho phakathi kwethu lemvuselelo asikho isidingo sayo. Kodwa siyabonga Nkosi ngoba usinikile isiqiniseko, siyezwa futhi ukuthi ukhona. Qhubeka-ke Moya Ongcwele, uhlale nathi ngokuba ilanga seliyashona, ungasishiyi Nkosi. Futhi ngikhulekela ubaba uSibiya esazoba nohambo olude, umgcini umlondolozo umbiyele. Amadoda afana naye uSathana kawafune. Ngimelana namandla okumnyama ngegunya Nkosi omnikezela wona kuMathewu 18:18, wathi ngibophe emhlabeni iboshwe ezulwini. Ngibopha wonke amandla esitha amelene nokuphila kababa uSibiya. Ngithi awanasabelo Nkosi, mlondoloze umgcine njengenhlamvu yeso lakho, umgcine ngamaHubo 139 verse 5. Ethe umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Mlondoloza ahambe azabuye ephephile, ngoba sikho isikhali, Isaiah 54 verse 17, esilolelwe yena siyophumelela, nolimo lumvukela uzolwahlulela. Uqiniseke Nkosi, amadoda afana nawo naye siyawadinga emhlabeni, ayizitha zesitha sethu Sathana. Iba nathi-ke Nkosi namanje ngibopha wonke amandla esitha awanasabelo la endlini. Busisa lona loyo khona Nkosi, vula ingqondo yakhe, uvula inhliziyo, aqaphele lokho Nkosi okukhulumayo ebandleni. Nami ngihlale phansi Nkosi ngilalele, usebenzise lo mzimba, ngoba le ngcebo ushile ezwini lakho siyiphethe ngebumba. Sisizeke Nkosi ukuthi kubonakale yona le ngcebo, sinciphe thina ibumba lilutho liyagudluka life, kodwa ingcebo yakho inguna phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen.
kwesithakazelo uma kukhona abazali babo. Ngoba sithi kumkhathi nomncane usehlanganisile. Ingidlulile lento ngaze ngayishare kuyena ngayokudla ingavumi ukuqhubeka. Kuyasho ukuthi unjiniyela useyizamileke yazamela siyambonga uNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu akubusise lihle ivangeli igama lakho liyistatement lihle ivangeli baseKorinte besibili chapter 4 verse 16 kuya ku18 kodwa sigxile ku18 njengoba besishilo enkonzweni yethu yokuqala kufundeka ke kanje ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla ngokuba usizi lwethu ululalo ngolomzuzwana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyophakade thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe sigxila ke kakhulu kuverse 18 thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade sikhulumile kakhulu ekuseni ngalokhu sisazoqhubeka kuze kube usuku lakusasa uNkulunkulu esidinile uma ke kuthiwa masingabheki okubonwayo sibheke okungabonwayo akusho ukuthi asivala amehlo akusho ukuthi sihamba sitimezile singaboni lapho siyakhona kodwa kusho ukuthi kusebenza kakhulu amehlo kamoya ahlule amehlo enyama ngoba ikhona lento ukuthi amehlo enyama ahlule amehlo kamoya ingakho kuJob 33 verse 1 wathi uJobe ngenza isivumelwano namehlo ami ngingabuka kanjani intombi na kuyabiza ukuthi umzalwane enze isivumelwano namehlo akhe ngoba amehlo enza kwakheke izithombe ezingekho amehlo ayinkinga amehlo masifunda esikoleni kuthiwa ingqondo ehumushayo amehlo athi mayibona ugodo lapha phansi lohamba ebesithi ingqondo inyoka le ishaye noma baleka kodwa amehlo asuke engazona athatha adlulise so sidinga ukuthi amehlo ethu senze isivumelwano nawo ukuthi amehlo ami into oyibonayo ingahunyushwa ingqondo ibe yimbi so asihambe sitimezile okungukuthi siyazibona izinto zenzeka kodwa azisho lutho kuthina sisho njengoba izwi lenkosi lapha yakuma kuKolose chapter 3 verse 3 ethi umanafa verse 2 umanafa noKristu kuphila kwenu kufihliwe noKristu ekuNkulunkulu so masihamba sifihlile masihamba zenzeka izinto kube ngathi akwenzeke lutho kanti kwenzekile ukuthi uNkulunkulu wethu usifihlile omunye kuzothi kwenzeka kanjani ukuthi sisenyameni amehlo kamoya agqibe awenyama na ifisa ke sekuphendule lo mbuzo ngicabanga sophendula mhlambe kuze kuphuma inkonzo ngoba iwona mgogodlo semqoka sesikhulume kakhulu ukuthi asisuke ukunake sikubonayo kodwa umbuzo ukuthi sikwenza kanjani ngoba phela kufanele sikwenze izwi likaNkulunkulu masekukhulumile kufanele ke umuntu aholwe ngumoya uyithintile ubaba uSpiya ngathi ngenhliziyo akazi ukuthi usethintile intshumayelo kube njalo phela manje idonsa emoyeni owodwa umoya kaNkulunkulu uthi ukhuluma ungazi kanti usuthinta into uNkulunkulu afuna ithinto kufanele kube yilona loyo aholwe umoya kaNkulunkulu umbuzo wami ke uthi ubani oholayo na ngoba wonke umuntu emhlabeni unomholi wakhe mawuthola izingane lezi ezincane amabhungu namatshitshi isikhathi esiningi baholwa ilento okuthiwa ipeer pressure baholwa ukuthi abangani babo benzani ngaleso sikhathi fika ingane ekhaya iphuma esikoleni isishintshile isiyenza izinto ezingenziwa la ekhaya cha izwe kubangani bayo iholwa ipeer pressure so ke umuntu nomuntu khona lento emholayo uthi kumbuzo wami ubani wena oholayo ngoba oholayo uzokusala uzodina khona kusemqoka ukuthi uqaphele ukuthi uhola ubani izwi lenkosi ke madizelele ukuthi basihola umoya baseGalatia chapter 5 verse 18 16 no 24
akulona iphuthu ukuthi ngiqala ngo18 ngihlehlele ku16 bese ngi24 lithi kepha uma niholo umoya aniphansi komthetho uma niholo umoya bazalwana abaningi babulawa yilento yokuba phansi komthetho izwi lenkosi abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 56 lithi amandla esono ngumthetho bazalwane masingaphili phansi komthetho ngiyazi ngalesi sikhathi lapho kukhulunywa kakhulu ngomthetho lemithetho eyishumi kodwa namhlanje siyazakhela imithetho ebabandleni siyazakhela imithetho emakhaya asingavumi ukuba phansi komthetho ake ngikhulume nje nanku omunye umthetho olula kunamabandla noma kunebandla ngazi elinqumayo ukuthi ngosuku oluthize ibandla lonke liyaziwa ukuthi lenze njani liyafasta akufanele siholwe umthetho kwenzakalani uzofasta ngalolu suku ngoba sekuumthetho lishona ilanga ungakazi ukhuleke lishona ilanga akwazi ukufunda iBhayibheli ngoba wenza umthetho webandla and lo mthetho webandla uzokufaka esonweni ngoba ngelinye ilanga uzothi ususifakile isinto ekseni breakfast kambe ula ngisho ngalisho leli gama kambe umsombuluko namhlanje awusifastile ebandleni usuwenze njani wonile usunesono ngoba weqe umthetho webandla so ke kufanele singaphili phansi komthetho kodwa siholo umoya uthi ku verse 18 Galatia 5 kepha uma niholo ngumoya aniphansi komthetho verse 16 kepha ngithi hambani ngomoya khona niyukufeza izinkanuko zenyama inyama iyahlulwa umoya umholo umoya kodwa inyama inamandla mawungaholo umoya kaNkulunkulu kunezinto othi usuzenzile uzisola ukhale kodwa kusasizi ngoba usuzenzile ngoba uholo umoya kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu uzokwenza ungazinaki izinto eziseduze kwakho kuzothi kuvela into ebhlungu ekhaya uhanjelwe izihlobo kubhlungu kushonile bakubona ungakhaya kodwa futhi ungajabule bese becabanga ukuthi kushuthi uyajabula lo muntu mayishonile kanti cha ngoba ufihliwe wena awuyizwa yonke lento yazi kwake kwafihla uStefani ngiye ngiyithande le ndaba mangikhuluma ngokufihlwa wafihlwa uStefani wafihlwa kuKristu ekuNkulunkulu ekhandwa ngamatshe angazi noma ithi uyacabanga yini ushaywa ngetshe likhale la ikhanda likhale esweni mhlawumbe yafahlakiso likhale edolweni kodwa waguqa wakhuleka ungakhuleka noma ushaywa ngamatshe sikhuluma ngokufihlwa ukuthi zithi mazifika izinto uhlaseleka ufihlwe ngoba wena uholo umoya kaNkulunkulu lithi ku verse 16 esidlulekena ngapha sidangale noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle wangaphakathi wenziwa musha usuku nosuku wenziwa musha ngenxa yokuthi uholo umoya ngeke enziwe musha ungaholo umoya yazi indaba yale ekhaya ezulwini asebeke baya wabathi abathatha inkosi uJesu kuthiwa abantu bakhona bonke babukeke ngathi balako 33 34 35 ngoba akugugwa babefika oPetro kade bahamba bayona amakhehla bayizinsizwa nje ezinamandla oPaul bayizinsizwa yini na umoya ukwenza ube musha noma umzimba wangaphandle ungaguga njengoba siguga sidonsa imbimbi nje kodwa wangaphakathi uyarenewa wenziwa musha usuku nosuku ngoba uvumile uholwa ngumoya uma ungavumi uholwa umoya uzoguga wangaphakathi aguge nowangaphandle endowangaphandle uguga kakhulu maguga wangaphakathi uthola ikhehla mhlambe lingane nakimi mangisingama kuthiwa hey lo muntu umdala kabi kuwe ugugiswa uthwala ugila umuntu wangaphandle nowangaphakathi so ake sibambeleleni lithi izwi lenkosi uyabuyisa ubusha bakho njengokhosi so kubiza ukuthi sivume uholo umoya so hambani ngomoya khona niyokufeza izinkanuko zenyama at verse 24 kepha bakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuheka nezinkanuko into ebethelwe ayinamandla okwenza okunye ngaphandle kokulenga esiphambanweni ngakho uma thina sibethele esiphambanweni inyama ibethele inyama yakho
njengoba yayibethelwe inyama kaJesu. Umfanekiso omuhle lo. Kodwa umoya kaJesu ongabethelwe. Uthini uJesu mayikhuluma? Uthi uNkulunkulu wami ungishiyela na? Ngoba umoya wawungabethelwe, kodwa makubethelwe inyama. So mayibethelwe inyama, umoya uyaphila, umoya uyavuma uholeka, umoya wenza lokho ufisa kwenzeke. Kwaze kwafika la yethu uJesu, umoya wami ezandleni zakho Baba ngiyawubeka, ngoba umoya wawungabethelwe, kwakubethelwe inyama. AbakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama nokuhuheka nezinkanuko. Uhuheka ukufisa izinto, ubona into kamakhelwana nawe usiyayifuna. Ubona usibanibani ukugibela imoto ethile nawe usiyayigibela. Ubona usibanibani ugqoka isudu ethize usiyambuza ukuthi wayithengaphi. Uhuheka. Kodwa mawuholwa umoya uphonsa zonke izinto kuNkulunkulu. Athi uNkulunkulu kuMatthew chapter 6, ngiyakwazi nikufunayo. Nina funani umbuso wami nokulunga kwami, konke okunye kuzonezelwa kini. Thina sihamba ngezinto esizinezelwayo phezulu konazo, ngoba sinjani? Siholwa ngumoya. Uholwa ngumoya ukuze ungazibuki izinto ezisemhlabeni. Zithi zikhona uholwa ngumoya. Zithi ziphila zivela zikuhlasela, kodwa uholwa ngumoya ungabi nandawo. Uma ke uthi uphila ngomoya, uzobonakala ngokuthi uhambe ngawo umoya. Akusizi ukusho ngomlomo ukuthi hayi ngihamba ngomoya. Kunezithelo zikamoya esizibonayo. Lezi zithelo zikamoya ziwuphawu. Athi uJesu kuJohn 15 verse 17 noma verse 16, athi mina nginithande kuqala, nganibeka ukuba nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale. Uma sezihlalile nocela noma yini eniyithandayo kuBaba ninikeze khona. Inkinga yethu siyakhuleka siphendule ngoba sinezithelo ezingahlali. Ngesonto ngosuku lokukhonza umzalwane muhle ungaze ufunge, ake uye ekhaya lakhe umfice ehlezi nezingane zakhe, umfice ehlezi nabazukulu. Akululaka fika abangani bakho omakhelwane, akukuhleba. Indaba na izithelo azihlali. Ake sivume ukuholwa ngumoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ke awuhlali lapho kungcole khona. Ngakho ke abaphila ngomoya ibona laba bangabheki okubonwayo, ngoba banamehlo kamoya. Ngazi uma niyamazi into namehlo kamoya. Umuntu onamehlo kamoya ubona izinto ezingabona. Yakhumbula ngelinye ilanga sasinomama owayenamehlo kamoya, sisanda uqala umsebenzi ngo-20 sawuqala ngo-2011, yena sazana naye ngo-2012. Sasikhonza ke kathathu ngeviki, umsombuluko, lesithathu nolesihlanu, bese kuba yiSunday. Angeze enkonzweni bese ngidonje ngisakumqoko lesithathu noma qoko lesithathu ngoba iFriday nganginikeza abazalwane, ngifuna bakhule kwakushumayela bona ngeFriday beshintshana, mina ngishumayela ngolesithathu. Monday sasidumisa nje kuphela. Kusho ukuthi kwakolesingeke sengimfonela, hayi ngimfonele nje. Abese ethi uyazi baba, bengikhona nami enkonzweni. Ngithi ukukhona kanjani enkonzweni? Angikadungeka. Usho kanjani ukukhona? Uthi hayi bengikhona. Uthi yazi ngesikhathi ngiyacabanga ukuthi usushumayela, ngibone umuntu oshumayelayo egqoke ezimhlophe. Mayishumayela egqoke ezimhlophe ngamangala ukuthi ubani lo. Nathi uzuyafuna ukumbona, ngathi yebo. Uthi hayi wasondezwa bavezelwe inyawo zakhe nezandla zakhe, ngathi noma ukuthi izinto ziyafana ubaba uNsibande. Uthi bingemnandi inkonzo, ngempela eyayikade imnandi inkonzo. Amehlo kamoya, ngichaza amehlo kamoya kahle kahle. Yabona njengoba ngimile la, uma ngingamkhonza uNkulunkulu ngobungcwele, abanamehlo kamoya mhlawumbe bazobona ngithandelwe inyoka la. Basebethi yazi lo muntu kanti wakhonza uSathane, ngibone eshumayela unenyoka. Yini naba namehlo kamoya babone singakuboni. Bese kuthola ukuthi uma ngihamba ngobungcwele uzothola ukuthi ngimile la, kanti imili ngonyama yakaJuda nezandla ezithele. Mina ngiboni, thina sonke asiboni, unamehlo kamoya uyayibona. Asihambeni ngobungcwele, siholwe umoya kaNkulunkulu, ngoba kunezinto esingaziboni okufanele sizibone uma siholwe umoya. Abahamba ngomoya abakhononi ngezinto ezibonwayo.
ufuna ukugqila ke kuleli lokukhonona ngoba kahle kahle uma uhamba ubuka izinto ezikhona uzithola usukhonona isono sabazalwane baningi abazalwane esihogweni ngenxa yesono sokukhonona abazalwane bagcwele esihogweni lifike lishisa ilanga athi umuntu ngafa ilanga uqamba amanga awufili uyaphila usuthe wafa ilanga number 2 uyakhonona uNkulunkulu ukhipha ilanga lakhe kodwa mawuholo umoya uthi mayethi umuntu usafa ilanga ngivele ngithi mina uyikhiphile umnikazi wakhe bese ngiyithulela yena ucabanga ukuthi ngiyamvumela ngimvumelanga kodwa ngithe mina umnikazi walo umkhiphile kube emakhaza kubande safa amakhaza dinayo umnikazi wawo uthe akeke sinika amakhaza namhlanje usuphunyukile njalo ekukhononeni umzalwane nomuntu othize kufaka ekukhononeni abazalwane bagcwele esikhogweni bayacomplaina nala kungafanele khona ngiyalinganisa ngazi akekho ke washo mhlambe nje uvele wabona iplate lomunye wathi mina bangincishile inyanga bamfakela usibani bani usucomplainile yina unako okubonwayo wahlula ukunako okungabonwayo complain ngokudla into engenamsebenzi basenkingeni abaphakathi bathi mabephaka usibani bani engimaziyo eqinisa iqatha abanye bengabaqiniseki usonile njalo uNkulunkulu unake ini okubonwayo mina ke ngiyambonga uNkulunkulu la kulo WhatsApp yazi ukuthi kwenzeka into eyisimanga ngize ngibona umuntu esengiphendula hawu usibani bani ungiphendula kanje kanti ngitheni kuwe mathi ngiyabheka yazi angibuki lapha phezulu ukuthi ngikhuluma nobani ngivele ngifunda imessage ngiphendule lento uNkulunkulu ayibekayo ngoba lento yokubuka igama khona ongezukusho kodwa uzokusho komuntu ngoba sisenyameni abantu siyabakhetha so mina mangiphendula nje ngivele angiyibuki phezulu ngivele ngibukele into ekhulunywa la uNkulunkulu ngithini la ngidlule ngikubeke ngidlule ngobona emva kwendaba esephendula omunye awusibani bani usengiyabona usibani bani lo indaba phendula bese ngihlehla hawu ngisho kanje kusibani bani yayibona lonto le yilonto ke efunakalayo siphatha abantu ngokufana lento yalimaza uSamuel ogcoba inkosi ebona indodana eqala kaJese ecabanga ukuthi uyena wathi uNkulunkulu nina abantu niyahlupha nibuke ngaphandle mina ngibuke ngaphakathi akakabi uye lo adlulonke amadodana kwaJese wazothi uSamuel ayikhenye na uJese wathi awukhona umfanyano lapha nekweluseni wathi mbuyisa umlethe la uthema ingena wathi uNkulunkulu ugcoba la ngoba thina sibuka abantu ake siyeke ukubuka okubonwayo ngoba kungokwesikhashana kuyadlula yilokho kwenza sidangane ekholweni umzalwana akhathala phelelo uthando kodwa noma kubhubha umuntu wethu angaphandle masingabuka okubonwayo wangaphakathi wenziwa musha usuku nosuku ngakho ke abahamba ngomoya abakhonona abantwana bakwaIsrayeli abangenanga eKhenani ngezathu esodwa sokukhonona uNkulunkulu wangenisa izingane zabo ake simbuku numeri 14 verse 26 to 31 lithi uJehova wakhuluma kuMose nakuAaron wathi koze kube nini lenhlangano embi ikhonona ngami na ngizwile ukukhonona kwabantwana bakwaIsrayeli abakhonona ngakho ngami uNkulunkulu uyakuza ukukhonona kwakho uNkulunkulu uyakuza ukucomplaina kwakho kwangathi singafana nalomthetho wamasosha kuthiwa you comply and complain later uyayenza into okuthiwa yenze mosu complaina ekugcineni akusasebenzi enganusukwenzile vele ngama magama udini wenze njani ungacomplainanga because you have complied wayenza into okufanele uyenze uyakhala kuNkulunkulu ukuthi koze kube nini lenhlangano embi khonona ngami na ngizwile ukukhonona kwabantwana bakwaIsrayeli abakhonona ngakho ngami yisho kubo ukuthi hey kwazi uNkulunkulu waze wazifunga wathi ukuphila kwami yabona kusho ukuthi uma ubuka yebo izono ziyafana kodwa uyayizonda uNkulunkulu indaba yokukhonona siyakhonona singabantu emhlabeni ngesikhathi uqala nje uxhuma inwele usukhononile wathi inkosi anginika ngani inwele zendiya noma zomlungu wanginikelana emfushane usukhononile njalo faka leli izinyo lakho legolide wanginikela namhlophe kwafanele unginika amenyezelayo sikhonona ngezinto eziningi singaqondile ukuthi azijabulise ibumba lingasho emwalibumbayo ukuthi wangenzelani manje na uthatha isibindi sinjalo ukhuluma igama elikhulu baba uSibili uMatthew 10 verse 28
nami wahlala lo Matthew 10 verse 28 ukhulunywa ubaba umfundisi uStekeli bayewuthanda kabi athi ungamesaba umuntu obulala umzimba engenzi lutho emva kwalokho athi ngizonitshengisa okufanele nimesaba mesabeni loyo othi sebulela benamandla ngoba abantu bayabulala abanamandla phezulu komphefumulo kodwa khona lothi mayise ukhiphile kuwe abese banamandla ukuphonsa esihogweni uyena umuntu okufanele simesaba ungamsaba umuntu akanaso isihogo umuntu akanalo izulu umuntu ngeke akwenzele lutho hayi yazi ayikho into angakwenzela yona ngaphandle kokucindezela akuthuke makothukayo asho yonke into afisa ukisho kodwa ungamsaba yesaba lo onamandla othi mayise kubulele abese kuphonsa esihogweni uthi uNkulunkulu yisho kubo ukuthi kuphila kwami ngiyakwenza kini impela njengalokhu nikhulumile ezilebeni zami uNkulunkulu wenza kuwe njengokukhonona kwakho uswazivuma nje isono sokuthi uqamba amanga ukuthi ufile ungafiki safa ilanga safa isomiso ziyasha izitshalo zethu usho zihlaza zishile kusho ezabantu uyayithelela uyifaka amanzi kodwa useqamba amanga lawa amanga lawa ngeke singene ezulwini uthi uJesu lapha kuJohn 8 verse 44 ningabaka yihlo uSathane waba umbulali kwasekuqaleni manje kusiyamangala ngoba uthi nini enqamba amanga ningaba yihlo uSathane waba umbulali kuhlangana apha amanga nokubulala ingoba umuntu obulalayo umuntu oqamba amanga ungumbulali umuntu umkhohlisa umbulela yabadabukela laba abantu abathanda amasophi ngoba kahle kahle bayizidumbu yazi mothanda isophi ku TV wisdom hayi kufuka ubukele yantu aba-actor lapha bashada ngithi basuke beshada ngempela uphuma uxoxe nomngane wakho phela osibani bashadile ufile uqamba amanga ngoka yehlu uSathane asiyeke ukubuka izinto ezisifaka emangeni kwathi ngikhulume ngenye into ethandwa kakhulu neyazi ethandwa kakhulu ibhola wayambula indaba yebhola uNkulunkulu linzima ibhola lifana necancer mayisikubambila yikiyeki balithanda abantu ibhola ngifuna ngikuhlebele ibhola lizokusa esihogweni ngoba liqhambisa amanga ubona umngane wakho sizonishaya ngo-2-1 bese ngiyadliwa uyayoxolisa ukuthi ngiqamba amanje sonishaya ngo-2-1 mhlawumbe ungasho naleso score hayi usibani bani uzokora avela athi ngena limala angaphume ngakoranga uyaxolisa yini ibhola mawulinaka kahle lokuthatha lifaka esihogweni bazila ukudla abantu bengazileli uNkulunkulu iklabhu yakhe ishayile akafuni ukudla uthukuthela uyakhala ngabe ukhala ngezono zakhe ukhala ngabantu abangenamsebenzi bakhonza nini labantu bedlala ibhola ngesonto nangomgqibelo bayanini enkonzweni wena umntwana kaNkulunkulu uthanda ibhola anjani ama-emblem abo mhlawumbe kwazi uzinika ithuba ubuka i-emblem icatile ePirates angithi imathambo kusho ukuthi kuyacada uvela ukubona kuyidimoni angithi injani eChiefs yafuna ngikutshele yani ukukhuluma nalabantu balapha eGibhithe isithombe sikaFaro saseGibhithe lesiya isithika khonza iChiefs wena ngithi khonza isithixo saseGibhithe wena ngithi hayi ngingabala amaningi amaqembu uthi ubabuzo babusibani ubaba uMkhize ngiyabonga ngine-video lapho engangime-interviewa khona owashonayo uthi ubaba uSibiya ayibona ngithi uSibiya uMkhize ubaba uSibiya usumgqibile ngisakwazi ukukhuluma into okuyikhulu uthi ubaba uMkhize ngime-interviewa ibhola liyadlalwa esihogweni liyilangabi lomlilo bayaliheda ngithi akhona namapala uthi awekho uthi no-refli impempe yakhe ikhafula umlilo ngani ngoba la kudlalwa khona mina ngibhola bengilithanda wangikhipha kuNkulunkulu besihamba nonkosikazi wami eseyintombi sihamba emagroundini sake sathishe safa eMlazi angazi kwakusuke kwenzeke njani ngayithola ngihamba emoyeni ngithwele abantu ngasho enhlizweni ngathi ngafa namhlanje ngoba kwabuye engqondweni ukuthi abantu bangithwela baqondile mabengavula bathi bazonginyathela ngife ngazithola senginyathele phansi angazi kanjani
egroundini kubhenya insangu awuyibhemi wena osethi uzokho mayibhemi uzothini uphuma usuyibhemile nawe egroundini ngenxa ukuthi la uhlezi khona mhlawumbe utshekile lishaywe igoli lapho uthi akulona igoli leli offside musufike ekhaya ubona iTV yakuyona iOffside kodwa uqamba abafowethu ibhola liqhubisa uzwesihogweni hlukana nebhola ayingeke likusiza angazi ukuthi ngiyelani lapho kodwa sikhuluma ngezinto ezibonwayo izinto ezibonwayo zingezesikhashana asiphume entweni ezibonwayo siye ezintweni ezingabonwayo ukube besazi ukuthi masifaka abantu sibafaka egroundini sibadlalisa ibhola sibasayinisa incwadi yesihogweni size sikwenze emabandleni ethu sibe nosuku esithi usuku lokudlala khona isikhathi sokudlala songakhonza uNkulunkulu lezi ingane mayilimazana lapha enyihlabenya ngithi sithi ukutheleke ilimele manje isiyonile phambi kaNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu angasisiza singanaki izinto ezibonwayo kodwa sibheke ezingabonwayo ngoba sibona thina bala emhlabeni lithi ke izwi lenkosi uthi uNkulunkulu ngizwile ukukhonona kwabantwana bakwaIsrayeli abakhonona ngakho ngami yisho kubo ukuthi kuphila kwami yawenza kini impela njengalokhu unikhulumile ezindebeni zami izidumbu zenu ziyakuwa kuleli hlane nabo bonke ababalwayo kini ngokomumo wenu wonke kusukela kwabaneminyaka u20 kuyaphezulu ngeke bangena abakhononile uthi abayikungena ngempela ezweni engaphakamisa ngalo isandla sami ukuthi bengiyakunakhisa kulo ngaphandle kukaKhalebi indodana kaJefune noJoshua indodana kaNuni bawuthukuphela abantu abadala abangazange bakhonone uNkulunkulu sonke isizwe sakwaIsrayeli sakhonona uthi uNkulunkulu kuverse 31 kepha abancane benu enasho ngabo ukuthi bayakuba impango bona ngiyakubangenisa balazi izwe enalilahla lezi ingane babe saqhuba ucomplain bathi ubheke wena uNkulunkulu uzosihlalisa ehlane izingane zethu zizofalana endleleni uthi uNkulunkulu izona ke ngizoyingenisa eKhenani ngoba nina nililahlile izwe lenu ukuthiwa makushiwo ukusuka eGibhithe uya ezweni laseKhenani it was only 3 days kodwa ngenxa yokukhonona obajikelezisa 40 years enzelani leyo nto na ukuthi bafe baphelele ehlane yazi uzobona uNkulunkulu ukhona lento eshiwoyo angazi kimi ehli kahle yokuthi uNkulunkulu mawukhuleka noma ethula impendulo ikhona angifuni uqamba mama angizwa mina leyo mina ngazi uNkulunkulu mawukhuleka kuphendula abantwana mawubuka into abantwana bakwaIsrayeli behamba 40 years babe nethemba lokuthi bazongena eKhenani kanti uNkulunkulu baziba ngehlane ngoba efuna ukwenzani ukubabulala nawe uzokhuleka engakuphenduli bese noma ethula impendulo ikhona kanti ngoba akafuni ukukunika uyayiduduza uyazi duduza ukuthi noma ethula impendulo angiyazi mina leyo so mangizwe ikhulunywa ngisho emsakazweni ngiyengimangala noma ethula impendulo ikhona thina sikhonza uNkulunkulu ukuthi mawukhuleka kuphendule manje akakwazi ukuthula uzothulelana enempendulo yakho wena yiba sesimweni yiba sendaweni la uNkulunkulu ezothi mayiphendula uyithola impendulo ngoba inkinga yilento ukuthi siyasuka endaweni yethu athi uMshumayeli 10 verse 4 noma umoya wombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho ngoba uzoyishiya indawo yakho afika uNkulunkulu wafika kuAdam noEva wathi kade ngibashiyela wathi Adam uphina Adam uphina udlile ini kulowo muthi ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi into ezosusa uAdam la imshiye khona ukudla namhlanje abantu abayasuka endaweni zikaNkulunkulu ngokudla ayiqala ifasting yakhe umuntu alamba ishiye ngayiqedile insuku ukungamesabi uNkulunkulu lo ungasho kanjani inkosi ngizothatha 7 days bese after 3 days wamsubanjwe indlala bese uyaphuma udelela uNkulunkulu awuboni ngani ukuthi khona mawufu ubulawa indlala ufastile uzofuya kuNkulunkulu ngoba uhlezi kuye kodwa ubalekela ukufa kodwa uzogcina ufile ngokudla nje uIsawa walahlekelwa ifa lobuzulu ngenxa yeplate lokudla abantu bayona basuke kuNkulunkulu ngokudla
ngisho uMatha wafuna ukugudluza udade wabo ngokudla. Nikhumbule lo ndaba uMatha noMaria mayifika uJesu uMatha ubhizi okuhle lokho ulungisa ukudla. Yikho ngeke ngathandi masinenkonzo abantu abaphekayo bangeze enkonzweni ngoba bethi bayapheka. Ulungisa ukudla uMatha wavela usuku uMaria ohlala enyaweni zikaJesu wabamlomo wakhe. Wamhlupha uMatha. Wakhathazeka ngezinto azibonayo. Wathi Nkosi tshela udade wethu umhlupheka ngedwa. Wathi uJesu wathi Martha ukhathazeka ngezinto eziningi ezingenamsebenzi. Ukhethe kahle uMaria ukhethe isabelanga okwaphuthwa sona ukuhlala enyaweni zami lalela izwi lami. Bafowethu masihleze enyaweni zikaJesu silalela izwi akekho yokwephutha leyo nto. Kodwa uma unaka izinto zomhlaba uMartha wayenza into enje utatazele uJesu umenzela ukudla. OkuMaria kungeni lapho ngokwethu sothi wayeyivili kodwa wayeyivili elihle elifuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Uyivili enjani wena noma ukukhuthala kwakho ukususa ezwini likaNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu yongena laba abantu abancane kuphela eKhenani ngenxa yokukhonona. uNkulunkulu uyamzonda umuntu okhononayo. uNkulunkulu akamfuni umuntu ocomplaina ngaye. Wabaqeda abantwana baIsrael mawufunda abaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 10 lithi futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube isibonelo kulotshelo ukusiyala thina osekufika isikhathi sokugcina. Ngakho ke usuke ethi uma kaqaphela ukuthi angawi. Mawuthi umile qaphela ukuthi ungawi. Uyawa into lele ngesisu. Umuntu omile. So mawukholwa ibiza umntwana kaNkulunkulu usukusho ukuthi umile. Qaphela ukuthi ungawi. Laba abalele abawi vele bayisihogweni. Asimeni sihlome zonke izikhali kaNkulunkulu. Ikhuluma kangaka nje ngokukhonona ngoba kwenza abantu banake izinto ezibonwayo. Mangabe ungabuka izinto ezibonwayo ukwazi ukukhonona. uPaul mayikhuluma ngezinto esingaziboni uthi njengamanje sibona ingxenye ngalesi obona okupheleleyo. So kwenza ulangazelele ukuyobonani into ephelele. Awukwazi ukucomplainela into oyibona engaphelele. Ucomplain ukuthi Nkosi ngingafiki ngilambe ezulwini. Awazi ukuthi njani. Futhi izwi lisitshela ukuthi akulanjwa, akugulwa, akuhlushekwa lapha yana. Kodwa siyahlupheka. Yini silalela uSathane? Yini sinaka iminako yezwe? Ngakho ke usuke ethi ume akaqaphela ukuthi angawi. Umuntu okhononayo uyokwahlulelwa aphonswe esihogweni. Abantu abakhononayo bagcwele emabandleni. Kuphuma inkonzo kukhonone ngomfundisi. Kuphuma inkonzo kukhonone ngaloya mzalwane. Mbonile ukuthi ubegqokeni sekuyahlethwa. Umfundisi nje kusalungile mayisitshela kanje. Ngiyakhumbula enye indaba ukuthi wake umunye wafafaza ivangeli elingekho ngami. Kwathiwa mina ngishumayela isihogo kusukela ekuseni zekosha u4. Ucabanga amanganga kukhona umuntu engangena inkonzo ngo10 zekosha u4. Oqala lo ayitshela ofanele abondamanga. Kuthiwa ngishumayela isihogo. Ungabe uthi ushumayela isihogo kusela ngo10 zekosha u4. Lokhu phinda igama elilodwa. Akasaboni ngani ukuthi amanga. Wabadine ehlubukile waphuma ekholweni ngoba kuthiwa ngishumayela isihogo mina. Kodwa ngifuna ukukutshela namhlanje uhambe kohamba kwasa wabuya ngoba kwakungamanga. Amanga achaziwe ezwakala kangcono kuneqiniso elingachaziwe. Angiphinde amanga achaziwe ezwakala kangcono kuneqiniso elingachaziwe kodwa ayohlale ngamanga. Iqiniso noma ngelichaze but it will always be the truth. Athi uJesu iqiniso niyakulazi iqiniso liyakumkhulula. So ngeke ngime lapha kwenu ngimtshela amanga kodwa ufuna ngitshela iqiniso ulifulathele mangabe ungalifuni. Ngakho ke bazalwane asiyeke ukukhonona. Bakhonona abantwana bakwaIsrayeli. Lokho abakwenza bakhombisa ukuthi ibandla liyakwenza namhlanje. Ngoba abantwana bakwaIsrayeli bamele ibandla. Okwenzekile kubantwana bakwaIsrayeli into eyenzekayo nathi manje kwalotshelwa ukuthi thina sikhumbule. Mhlambe kufanele ngichaze ukuthi yini ibandla. Abantu abalazi ibandla. Mangaqala la ngibuza ukuthi yini ibandla ngiyophuma lapha ngingathola impendulo eziningi.
kanti likhona izwi elichaza ukuthi yini ibandla uzolilalela Izenzo 15 lithi izwi lenkosi verse 14 and 18 uSimeyoni uselandile ngokuhlela kaNkulunkulu ekuqaleni ukubathathela igama lakhe isizwe kubo abezizwe enzeni uNkulunkulu athathele igama lakhe isizwe kubo abezizwe ibandla abantu ababizwa ngoNkulunkulu wathini uNkulunkulu wathi nguNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe uJakobe washintshwa igama ebambene noNkulunkulu ebusuku kwathiwa ubani uIsrayeli uNkulunkulu nguNkulunkulu kaIsrayeli so maye nguNkulunkulu ke kaIsrayeli wazithathela abantu wabanika igama lakhe ibandla abantu uNkulunkulu aziqoqele bona wabanika igama lakhe so ke siyibandla uma thina sithathile igama likaNkulunkulu sase siyaliphila salenza ungamphoqi ibizo umntwana kaNkulunkulu ngeyena lithi ke uSimeyoni uselandile ngokuhlela kaNkulunkulu ekuqaleni ukubathathele igama lakhe isizwe kuba bezizwe namazwi abaprofeti avumelana nalokho njengalokhu kulotshiwe ukuthi emva kwalokho ngiyakubuya ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo ngibuye ngiyakhe okudilikileyo kwayo yimisi indlu kaDavide yadilika yaphela bathunjwa baphela njenganamanje abantwana bakwaIsrayeli bahlakazekile emhlabeni wonke uthi uNkulunkulu ngiyobuye ngiyakhe akasayakhi ngabo kuphela ukuthumela uJesu azosifela esiphambanweni wakha indlu kaDavide ngoba uJesu uyimpande nenzalo kaDavide kwakhiwa indlu kaDavide ibandla likaNkulunkulu siyibandla likaNkulunkulu ngoba uJesu uyindodana kaDavide singamadodana namadodakazi kaDavide makuthiwa uNkulunkulu kaIsrayeli kusho thina ngoba uNkulunkulu bavusile abantwana bakwaIsrayeli kodwa wathatha kwabezizwe wazakhela igama wathi bangabantwana bami ukuze abaseleyo babantu kanye nabezizwe bonke bayifuna inkosi elibizwe phezulu kwabe igama lami isho inkosi ekwenza lokhu eyakwazi baphakade so siyisizwe sikaNkulunkulu siwubupriest bakaNkulunkulu siyisizwe singcwele kodwa uma wena ungcwele kodwa uma ungekho ngcwele ebuya uJesu manje uzohlutha abangcwele usala asizingcweliseni ngoba yena ungcwele uNkulunkulu wabazi baphakade abayibandla lakhe uNkulunkulu umile utshela amabhumbomane omhlaba uthi lethana amadodana namadodakazi ami engiwabumbile ngawakhethela igama lami uIsaiah 43 verse 6 and 7 uthi ngiyakusho kuyinyakatho ngithi balethe nakuyiningizimu ungabagodli lethana amadodana amakude namadodakazi ami ukubaphume emkhawulweni womhlaba yezo ibandla likuphi ligcwele emkhawulweni womhlaba ligcwele emhlabeni wonke uthi uzosho kuyinyakatho athi balethe athi verse 7 onke abizwe ngegama lami nengiwadalela inkazimulo yami engiwabumbile nengiwenzile khona abantu abadalelwa izulu khona abantu abadalelwa inkazimulo ngifuna ukukutshela namhlanje ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukuholile wala ingoba edalela izulu ungamphoqi ukudalela izulu usunaka okubonwayo ngoba okubonwayo uyadlula kungokwesikhashana kodwa masinake okungadluli ukukholwa ke kunabantu abamiselwe ukukholwa akusikhona kwabantu bonke mawufunda Izenzo 13 verse 47 ka 49 lithi ngokuba inkosi siyalezile kanjalo ukuthi ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe ube insindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba athi verse 48 kwathi abezizwe bekuzwa lokho bathokoza balidumisa izwi lenkosi bakholwa bonke ababemisela ukuphila okuphakade alikho ivesi elingilethela ubuhlungu njengaleli ngoba lisicacisela ukuthi ngingamisa itende lapha ngishumayele vele kuphenduka bemuntu ngoba kushuthi kule ndawo yena yedwa omisela ukuphila okuphakade so ukholwa kusikhona kwabantu bonke funda abaseThesalonika besibili chapter 3 verse 2 zokutshela uthi ukholwa khona kwabantu bonke kodwa wena ngifuna ukukunesiqiniseko njengoba ukhona la enkonzweni uattendile okwakho ukholwa uyokulahla ngokuthanda ukulahla lithi lelizwi balidumisa bonke
abakholwa bemiselwe ukuphila okuphakade. Ngifisa ukuqedela indaba yokukhonona. Ngithe umuntu okhononayo uyakuhlulelwa aphonswe esihogweni. Ngifuna uyilalele kahle mhlawumbe izwi lokugcina engicaphunayo leli bese yaphuma inkonzo kaJuda chapter 1 verse 14 yak 16 lithi uEnoch engowesikhombisa kusukela kuAdam waprofetha ngabo wathi bheka inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke ijezise bonke abangamesaba uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yabo yongahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo nangawonke amazwi alikhuni izolo ezingamesaba uNkulunkulu eziwakhulumile ngayo. Ake ngime la ngingakafidini 16 ongizodina kuyena. Lithi uEnoch engowesikhombisa kusukela kuAdam waprofetha ngabo wathi bheka inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi. Ngifuna uyilalele kahle le ndaba. Abangcwele abayizigidigidi shothini uma senze kahle. Uthi umpostoli Paul kwabaseKorinte sizohlulela izwe yini ukuba sihambe siyomangalelana kubantu abangakholwa ngoba thina sohlulela ingelosi. Amandla esiwanikeziwe sifuza uJesu uqobo elithi iBhayibheli ufuza uyise uphasisa konke ngezwi lakhe. Thina sifuze yena sizohlulela izwe sizohlulela ingelosi. Makuthiwa uEnoch waprofetha wathi bheka inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi. Ufunde lapho kuZakhariya 14. uZakhariya 14 uphinda lawo amazwi. Uzasho nendawo. Yikuphi lapho na usuku lokwahlulelwa olubhalwe kwisambulo 20. Lubhaliwe eBhayibhelini kohlulelwa kuphi. La kufike zohlala khona zonke izihlalo zokwahlulelwa. Abangcwele bazobe behamba noJesu bezohlulela izwe. Uthi uJesu lapha kuJohn 5 verse 24 ozwa izwi lamalenze udlulile kufeni wangena ekuphileni akasaye kwahlulelweni ngeke uhlulelwe mawuphila impilo yobungcwele. Ithini esohlulela izwe? Ithini wena ozotshela ubaba wakho okuzalayo mayingakhona baba esihogweni lobe ngasekho isihe ukuthi ubaba yobutshela ingane yakho ithuma esihogweni lengakulaleli namhlanje ithawu impela baba uwungisayo sizobe sinikwa amandla. Uthini uJesu mayekhuluma ngamadoda aseNinive? Uthi lesizulwane sanamhlanje sifuna ibonakaliso sohlulelwa amadoda aseNinive ngoba amadoda aseNinive kufika uJona wafunanga isibonakaliso. Kufika uJona enuka ephuma eswini senhlanzi inhlanzi yanuka abazalwane engawashanga engaayinanga waphuma eqonde eNinive eshwabene njalo wathi in 40 days uNkulunkulu uzolibhubhisa iNinive. Benze njani abantu bakhona bamemezela ukuzila ukudla abashonga ukuthi ubani manje ositsheleka uNkulunkulu ugqoke kanje unuka phu. Uthi uJesu amadoda aseNinive azosahlulela ngosuku lokugcina ngoba wafunanga ibonakaliso. So ngamanye amagama ugcwalisa yona lento ukuthi abangcwele bazohlulela abangalungile. Ukhuluma ngathi ke la uEnoch bheka inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke ijezise bonke abangamesaba uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yabo yokungahloniphi uNkulunkulu. Namhlanje wenza noma kanjani uzivalele ekamelweni uthi awubonwa umuntu ukhohlise kaNkulunkulu yakubona khombisa umhloniphi uNkulunkulu khombisa ukuthi awumsaba uNkulunkulu awunandaba naye. Kufana nabantu abahlulwa isono sokuhleba. Yazi ukuthi umuntu ohlulwa isono sokuhleba akamsaba uNkulunkulu usaba umuntu. Mayifika umuntu ezokuhlebisa mtshele ukuthi musungihlebisa isono lesi ngimtshele lo muntu okhuluma ngaye bonke bathi ngivele ngesabe nje bese ngisale sengivuma awumsaba uNkulunkulu usaba umuntu lo ongena kwenza lutho emva kokusufika mase sabe lo namandla okusiphonsa esihogweni. Sulithi ke sobe sihlulela bonke abantu abangamesaba uNkulunkulu abenze izinto nabakhulume amazwi alikhulu. Athi verse 16 yilabo abakhononayo. Yezwa ke abakhononayo sobe sibahlulela. Khononake namhlanje uthi siyafa ilanga. Khononake namhlanje
ushofisa ukusho liyani izulu mina ngiye enkonzweni sengathi uyancibilika wena mabona izulu sengathi uyela umuntu hayi awuyeli umuntu uyazisebenzela uzovuna ngosuku lokugcina yilabo abakhononayo nabasolayo behamba ngezinganuko zawo umlomo wabo ukhuluma uwangana betusa ubuso ngenxa yenzuzo flatter others for their own advantage betusa ubuso ngenxa yenzuzo yimbe mawubungalazi likhona iBhayibheli elikhuluma ngokuthi ukwenza lento yokumodela kuyisono yilo le tusa ubuso ngenxa yenzuzo ngithi musho udaleke kahle sihamba nqunu phambi kwabantu uyawena uMiss South Africa uMiss World tusa ubuso ngenxa yenzuzo yesihogweni obuhle bakhe ngiyawathanda amazulu athi ikhiwane elihle ligcwale ibungu ngakho ke ake simkhonzeni uNkulunkulu sikhohlwe izinto esizibonayo awukhohlwe ubuhle bakho modalwe wamuhle awumuhlele ukuthi unqunele abantu umuhlele ukuthi ukhonze uNkulunkulu ake sikhonze uNkulunkulu sihambe ngobungcwele ukhumbule ukuthi kufanele singadangani uthi uJesu wenza ukuzokudina kuzovela insizwa kuzovela ukuhlupheka kodwa laba abazokhuthazela kuze bese kuphelele ibona abayokwamukela umqhele ake sikhuleke sibonge uNkulunkulu Baba egameni elihle likaJesu ophilayo siyabonga Nkosi sisize sinake ongabonwayo ngoba okubonwayo ikona ukusiphambula endleleni okubonwayo ikona okwenza sikhonone okubonwayo ikona ukusikhipha endleleni ekhaya izulwini sihole Nkosi ngomoya wakho ingcwele ngoba abahola umoya babethele esiphambanweni inyama yabo babethele ukuheheka nenkanuko bafile maqondana nezwe libethelwe maqondana nabo ngiyakhuleka Nkosi kusisa ilona loyo khona la banye bazobuyela emuva ibanabo Nkosi bagcina ubalondoloze sandla sakho sihlale phezukwabo kuze kube usuku abangena ngalezulwini babiyele Nkosi ngomlilo wasezulwini ngifafaza wonke umuntu olanga igazi lakho ngiqalekisa imoya amadimoni bonke abantu mabakhululwe emandleni kaSathane ngegama leNkosi uJesu onesono simhlulayo uyakhululwa manje ngegama lika Jesu nangegunya unikeze lona wathe ngibophe emhlabeni iboshwe ezulwini bayakhululwa bonke abahlulwa izono bayakhululwa bonke Nkosi ebubini babo bangcwelise Nkosi ngezwi lakho ngoba izwi lakho liyisigezo siyakhuleka Nkosi ubonakalisa amandla akho uyibeke lenkazimulo yakho kulona loyo ukuze yambulwe ngosuku lokugcina ngoba usizo lwethu olululano olungolwesikhashana usebenzela inkazimulo enkulu kakhulu yokwambulwa kuthina ngalelo langa siyabonga Nkosi ngothando lwakho siyabonga ngabo bonke abantwana bakho abafikile nabefundisi abafikile babusise Nkosi bawuthwala umphongolo wakho ngobungcwele athi uPaul lenzeko siphethe ngezitsha zebumba sithi noma siyibumba kodwa siyithwala indleko yasezulwini bafika abantwana bakho badle basinde baphile kuze bangene ekhaya izulwini ngoba bayimqhele yethu sho njalo uPaul uthi ibandla lingumqhele wakhe ngakho simele ukulikhulekela ngazo zonke izikhathi ngoba masifika kofethu ufika nani yini oyiphethe bapho ufika nabo Nkosi sisize ngoba nabo abazalwane banomsebenzi okuletha abantu enkosini nabo bazobuzwa bapho wabahambisa endlini yakho khonza kuyona bapha abasindisiwe ngenxa yenkambo yakho siyacela Nkosi sisize sihlale kuwe sihlale sokwevila elinguMaria ngoba isabelo lesi singayikwaphutshwa sona ukulalela izwi lakho siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo uJesu Kristu inkosi amen Amen.
ukuthi ungene ekhaya lezwi. Nami ngisazofunda kwami ngivule. Ngize ngikwazi nokuya emazwini akade babe wavula onke. Ngoba njengoba bengihlela bengakwazi ukuphetha iBhayibheli. Manje ngiyakumema ukuthi wawoze ekhaya lezwi. Hayi ukuthi usushintsha ibandla. Kodwa nje lokumemile nami umenywe yimina angabuza ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi ungene ekhaya ukuze ukwazi ukudla kwesisikhathi noma kade usudlile ukuthi ngiyayidinga ngisafisa ukuzwa kahle ake ngiphinde ngivule ngesikhathi sakho uJesu Kristu inkosi. Uhlelo lwami seliphelile bazalwane.